buki may nakaw lebu na kiyala tay lebu aw samoro nga tunga en radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan yato ebi nakabeyaw radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan na evangoliti ay rakiraki mami na marama ni Northland mami daw talenta ka na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan yato na radio Fiji 1 nando may biti na po ang ganbeyan yato. Ni sambul binaka, si koengo na boleleka ni nonde tukutuku. Wareta ko Professor Biman Prasad manito ni Beisanga ni tukutuku ilabu ni anamba ketumai siang ni salabata ki na nonde tukutuku ni bula ena ngaunongo. Tukuna Prasad ni siang ni wareta ki ni tukutuku ilabu na kena robati mai ni labu melaki adoba na $2.2 bilion. Kuro Prasad ni ndina mandangani bwana mata na tukutuku ilabu ena takataka ni bwadoko ia siang ni matata na kena bangataki na ilabu ngo. Wareta ka nelilu ni matani tu borenge mbani marama ni renanumi keda na leo ibiti ena tukutuku ilabu ni ambaki katumai ena kena bitalo taki ni tukutuku ilabu ni matani tu ena lomo ni palimendi ni kuwa. Wareta ka mbani marama ni bangataka na matani tu vasa ngulna pasende mai ni ilabu ngo ena kena baeduri na takataka ni beba katurida kataki ena nondo bonua. Kuria na nonde lilu ni matani tu ni sasanga ni matani tu meoti na mbulan rabua ena nonda bonua. Wareta ka lilu bo ni songo-songo kwa politiki na Sodalpa siti bini rambuka ni sona leo ni songo-songo era sanga ni talitaka na nona mendingi taki ena itutu ngo. Ena nona vostiko ena program ni for the record ena mbongi kau rambuka ni sona ibola ni kunru esa atiko ena ngaunongo buana presidenti ni songo-songo. Membaleta na nona mending taki kurio rambuka ni ngaunongo ena raida na matambosi dhake ni Sodalpa na be kunru kede kama idhingomi ena ngai tau na batulewa membaleta na tikinongo andingi teke rambuka ena itutongo ena madha usawoti kinagito tau kia natal na timini soka ni Nandi na ulu ni dhobi ni Vodafone Fiji Fact ni oti na nona branduka na timini suba ena kai tolu keisenga. Wareta na ndoni babulidi ni timi Joseph Niti Anand ningo na isebu ni ngauna merawata kina nanganga na timi Kaliu Takatiko goese kabani ngauna merawata na timi ni Nandi na iuli ni dhobi ni Vodafone Fiji Fact maitha bekiri na waleleka ni nonde tukutuku ni wedding naka bulan ko salo mitinay korbotan ando tali tak na barong wenang bula FM namban dua ena sere Dolvina gua saukuru tondo tali tak na bula FM nimbula narango lavinia to ken korro ena kasi ando bakro ngan bula FM namban dua ena sere bula binaka ya makereka menandi na SBA nambula FM namban dua ena sere ba korbo ta sanga talent on station ni rolerua namban dua ngan bula FM namban dua ena sere Bula FM number 2 NSR